Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang dekat merlolo ate ngodiri, boiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang madeng ku pesakat kami suku dan keluahanen, bersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iba gesen tendim simbadia idi, iba suku ten enda. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, menulusi oda menghukumi. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i Lukas bindu 15 ayat sada so ayat itu. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pelimaken si mendok. Jumpa sakesa biri-biri si sadei, iampeken mo biri-biri i ni barana kumarna sampang Athena. Pekita karinana siniku kelengi kami iwagasan Yesus Kristus. Lot sadakalak mergerar hatori tauzuro. Pernah ngo idok konsi hatori. Melajelma merasa dirina paling situhunna. Kejelmani boy ngosoh jahatna. Merasa diri paling simbenar. Paling situhunna. Memakin kita oda si idah kekurangan dirinta. Kondisi en memakin kita soh kalon melukana, deket lakodor petuduhkan jari-jari en, deket menuduh kalak si deban si merdosana, daripada ki akui kesalahan dirina sendiri, marang pe berubah. Idimo si memakin kejahatan mi dengan jelma, pengilako si bagi dien mau sini petiridahkan kala ahli-ahli Taurat, iwagasan sukuten Lukas bindu 15 ayat sada soh ayat itu. Perumpamaan sini beri Yesus tersenget permakan si menulusi sada ekor biri-biri simbalang. Mempeteridahkan pentingna menulusi dekat merembahkan kalak simbalang kumerna dosa. Dekat penghukuman bagi mengkedekkan. Yesus peteridahkan keleng ni debata mendahi kalak si dabu iwagasan dosa, mengakui kesalahanna, deket geud mulak taba Jahoba debata. Jahoba imo Tuhan si menulusi, merangkul, memere pengampunan, deket memere kesempatan si rembaru, nalako pemendekan kenggeluhan marang pe sing geud mertobat. Tenah i perumpamaan eng, kenah ngomasuk ibagesen perukuran ta. Oda lot kala iba botanoen oda pernah memahan kesalahan marang pe dosa. Jadi kita en kala perdosa si ikelengi debata. Kumernai geut mo kita bagi si permakan mendahi dengan ta. Itenggoi ngo kita nalako gabe perpanjangan tangan di Tuhan Jahoba menulusi deket kiselamatkan simbalang. Oda ngona lako menghukumi, marang pe pekedeken kala. Mersodip mo kita. Ale Tuhan debata Jahoba, kami mendokkan lias ate bamu, kumerna katamu simbadiai, pesengetkan kami, ajari kami nalako mengulakan katamu simbadiai, dengani mo kami dak tong. Merkitekan Yesus Kristus mersodip kami. Amin. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus mendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Njuan-juah mau banta, shalom.